Hej, živijo, kaj dogaja? Evo, odločil sem se, da bom en nov tip podaje naredil in sicer par posnetkov sem dodal, ker se meni zdijo zanimivi in jih bom jaz komentiral. V mojem stilu. In prvi video, kako ne jeti čez cesto, če nočete najebati. Biti lupit, sjebati, mislim, zaleteni. Jeeha! Piješ budalo s ceste! Banda huliganska čefuri! Tole je tipični primer seljaka, ki nikoli v lifeu ni videl CPP-ja. Pa prvo pravilo ti je, da pogledaš levo, desno, levo. Pa jebate to pri nas vejo 5-letniki, ki se rodijo. A on star 60 let preživijo celo život in še vedno ne zna tega pogledati. A drugo, a ti veš model, da obstaja zebra? To je ono, ki je tako bele črte so, pa se gre čez, pa mogoče je semaforizirano, če pa ni, pa da spet pogledaš levo, desno, levo. Ampak ne, bolj njega briga, on gre čez za sanjanje nekje, boga pitaj, kje je bil. 100% je bil tam v njivi, pa je videl ono sosedo, kako sadi kupus, pa letu do nje. In ona je njemu šamar zavala, BAM! V moj kupus da ideš, v moj kupus, nečeš, BAM! In ga je toliko zavala, da je ves bil razprepadan in da je šel čez cesto tam, da ni videl unga kamiona. Ampak dobro, hvala Bogu, človek ni umrl, tako da je ostal živ, ampak ful zanimiv posnetek. A pogledajte tega modela, ta model je pa Jack. Veš kako on to ficka? Jaz mislim, da bil dober tudi za kaj drugega kot sam lubenica. Mislim Boston. 1 minute, 30 seconds or less. Nora, I will trade you this on call line 101. Nora, 101 please. You're at 10 seconds. Ta model je ziher prej bil kupusar, pa mu dosadlo naj kupus non-stop ljuštit. Rekel, da se bo specializiral za nekaj drugega kot samo za ljuštenje kupusa. Je rekel, sjetkanje lubenica. 20 sekund pa ni več lubence. Prav bi bilo, če bi se rodil šele med francosko revolucijo, ha? Sis, ode glava, ode kraljev. Ponucal bi ga lahko pri nas v Sloveniji. Sis, ode glava, ode vlada. To bo še nekaj, kot da bi ta trpal na avion, pa je bi tankal samo za pola puta. Že tako so dobijali une cenej karte. Pa pravi, nisem jaz dobil cenej karte, nisem, ne, a res. Lahko bi zebal, da Adria zdaj daje 3 za 1, pa bi jih najjeftinije natrpal gore. In sam, kako ona Poljska, Slovaška, kaj, ona je avion pal. Oni so kar naenkrat v plusu. Pa pravi, ne moramo se rešiti, ne moramo jeti ven iz te krize. Itak ne morate kriz, kad vi putujete avionom, trošite benzin. Zakaj ne tankamo pola puta? A pa sam toliko, da pridejo. Aha, pa ne bi šli na avion, pa bi šli na avtobus. Zakaj ne voz Čazma Trans do gore do Bruslja? Jaz mislim, če bi Čazma Trans linija furala do Brusla, da bi mi ful šparal. Ampak ne, tako fura sam do Bosne. A se spomnite unga Turčina, ki je šel na avion, pa ki je porabil 100.000 evrov do Sarajeva. Čazma Trans je koliko do Sarajeva? 100 evrov, a je? Povratna? A je to pa ni dobro za njih? Ne. Treba stajati na sred puta, treba hoditi na WC, pišati strat, čekati v liniji, ne, to ni dobro z njih. Oni imajo radi svoj avion, lepo gotiva. Pozdrav, nima veze, malo smo zaluta. Del, ki ga secka tole lubenico, pravim, da bi mogel biti danes tukaj in seckat gor na unih protestih in pokazati, kako se to gre. Majki mi, nikoli v življenju nisem si mislil, da ljudje uživajo v tem, da dobivajo batine. Skoro sem mislil, da model nekaj išče po tleh, pa sem pa videl, da... Kar pogledajte si. Paha ga je puklo nogo! Majki mi šlo, kot da je pobegnil iz džungle. 100% je tam odrastel z majmunima, tam z opisami. In pol po 18. letu so rekli, odjebi, izlazi ven, snalazi se, deli si svoj kruh. Pa kam da grem, kaj da delam? Kaj kam da greš? Znaš čupati korjenje, znaš ljuštiti banane, znaš kakati drevesa na drevesa. Pa čovjek je pizda rojen da ruši stvari. Ali ruši drveće, ali ljude, to je isto. Na koncu se mora itak sam zadreti. Timber! Evo, to je konc moje prve ulične škole. Komu je bilo všeč,
naj v spodaj napiše like, naj komentira kaj, če komu ni bilo všeč enako. Če kdo hoče, da komentira kakšen poseben posnetek, naj mi ga doda. Če kdo hoče, da koga pozdravim, naj tudi napiše in naročite se tam na moj kanal in se vidimo. Ajde!